Diteruskan pembacaan surat Al-Fil sampai dengan surat An-Nas oleh Khotimat Bil Ghaib. Kepada Khotimat Bil Ghaib dipersilahkan. Khotimat Bil Ghaib periode ke-6 tahun 2023. Siti Ifah Afifah binti Bapak Islam, Siti Solihah binti Bapak Al-Muqaddasi, Septi Eka Putri binti Bapak Mukhtar, Rianti Istighfarah binti Bapak Ahmad Nur, Siti Husnul Khatimah binti Bapak Sutrisno Almarhum, Intan Pratiwi Mas'ud binti Bapak Ibnu Mas'ud, Lutfi Lailatul Mubarakah binti Bapak Tugiri, Tri Nur Hasanah binti Bapak Basori, Wafiq Nur Khalisah binti Bapak Suprapto, Karimatul Alawiyah binti Bapak Kiai Haji Ali Ismail, Desi Fitria Eka Nisi binti Bapak Darsono, Uli Ainun Naimah binti Bapak Supriyanto, Husnul Khatimah binti Bapak Darsono, Siti Nur Jannah binti Bapak Kanifam, Fernanda Rafika Sari binti Bapak Iwan Yulianto, Nasihatul Khairiyah binti Bapak Kiai Haji Ahmad Jawari Sobat, Siti Khairiyah binti Bapak Purwanto, Irma Fuadi Solihah binti Bapak Junaidi, Alfiani Septika Nisi binti Bapak Katiran Almarhum, Husnul Khatimah binti Bapak Tubin Effendi, Siti Nurul Fatimah binti Bapak Haji Soekarno, Nazilatul Ulia binti Bapak Nurul Falah, Miftahul Jannah binti Bapak Imam Mustaqim, Istiqomah binti Bapak Salatun Almarhum, Irma Wijayanti binti Bapak Suyono, Raudatul Jannah binti Bapak Usman, binti Masfiatil Fikriyah binti Al-Mawfurullah Kiai Haji Imam Yahya Maksum, Ulia Mawadatul Hasanah binti Bapak Abdul Malik Al-Ghani, Haniatul Humairah binti Bapak Anwar Mubarak, Alfi Nur Azizatul Maghfirah binti Bapak Ali Mustafa, Ma'rifatul Rashidah binti Bapak Ngadikan, binti Sa'adah binti Bapak Ahmad Toha Almarhum, Ulfatun Najah binti Bapak Suyanto Almarhum, Uswatun Hasanah binti Bapak Salatun Almarhum,
Indah Trisnawati binti Bapak Muhammad Sanang, Lana Ulfa Hasanah binti Bapak Ashari, Uswatun Hasanah binti Bapak Ahmad Fahri, Imra'atun Fauziah binti Bapak Mu'alim, Ii Solihah binti Bapak Rusdi, Ida Rohusniah binti Bapak Syamsuddin almarhum, Eva Maulida binti Bapak Mubasir almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirida'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Fattah ya Alim, يا رزاق يا كريم افتح لنا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله الرحمن الرحيم. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan doa khatmil Quran yang akan dipimpin oleh Ibu Nyai Hajah Umi Laila, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Botoran Tulung Agung, Jawa Timur. Dumateng Ibu Nyai Hajah Umi Laila, kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Nyuwun pangapunten dumateng sedaya sami'in sami'at, wabil khusus panjenenganipun Sahibul Fadil Ibnil Karim, panjenenganipun Al Mukarram Agus Arif Zamroni ingkang kawula mulyakaken dumateng para masyayikh alim ulama, ibu-ibu undangan utawi wali murid lan kanca-kanca sedaya khotimat bil ghaib khotimat bin nadhar ingkang kawula cintai. Nyuwun pangapunten ingkang kuwathah, nyuwun duka ingkang kathah keranten menapa mestanipun menika kala wingi sejatosipun sampun dipun dongani pinten-pinten dinten menika semaan Quran sampun dipun dongani bunyainipun inggih menika Al Mukarramah Ibu Hajah Maryamah Syukri. Tapi kala kempeker menika panjenenganipun ngebel dumateng bundanipun. Bun, kula niki badhe khataman bil ghaib bin nadhar. Nyuwun pangapunten menawi bunda menika saged rawuh nggih kula aturi nekseni. Kranten menapa menika termasuk murid kula ingkang mecah rekor. Kranten menapa dereng wonten murid kula ingkang khatimat bil ghaib sampai 42 anak niku dereng.
Kranten namung biasane 5. Kalau wingi niku dateng Bojonegoro 5. Terus biasanya 7, paling kathah 11. Lah menika 42 anak. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya mutakharijat mulai pertama ngantos menika 6 kali nggih. 6 kali menika sak keluarganipun sedaya lan sedaya ingkang menyaksikan ingkang rawuh mulai pertama ngantos 6 periode menika sak anak turun-turune sedaya dipun dadosna tiyang ingkang ahlullah ahli Quran. Allahumma amin. Panjenengan nggih kepingin pikantuk barokahe khatmil Quran bil ghaib, Pak Bu, rumiyin bapak datang kalian ibu. Kepingin nggih? Fa insyaallah Quran yang dikhatami menika sekali khataman dirawuhi malaikat 20.000. Sing malaikat 20.000 menika nyuwunaken ngapunten dumateng sedaya tiyang ingkang rawuh wonten menika majelis. Lah menika 42 anak karek ngepingne 20.000 ping 42. Kepengin nggih pikantuk barokahipun khatmil Quran nggih Bu nggih. Mugi-mugi putra wayah kula panjenengan sami dipun dadosna putra wayah ingkang sholih sholihah barokah manfaah maslahah donya akhirat dipun dadosaken ahlullah dipun dadosaken sedaya saged muhibin dumateng Al-Qur'an. Mugi-mugi dipun kempalaken wonten donya ngantos wonten yaumul akhirah menika digolongne wong sing ahli Quran ingkang fa insyaallah wonten dalamipun mereka wonten baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pangestunipun sedaya mugi-mugi anak kula Hajah Maryamah Syukri wa jami'i auladiha wa usuliha wa furu'iha wa biha wa ummiha soho dateng nanda Haji Yahya Maksum keluarganipun sedaya mugi-mugi dipun paringi keluarga ingkang taksih sugeng, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, wabil khusus arusain kala wingi. Lan mugi-mugi dipun paringi sedaya putra wayahipun anak kula menika mugi-mugi saged nerusaken dumateng perjuanganipun abahe nggih menika nerusaken pondok menika ngantos ila yaumil akhir dipun paringi barokah sedaya ingkang rawuh wonten mriki mugi-mugi dipun paringi barokah umure, barokah putra wayahe, barokah usahane, barokah gesange, barokah keluargane. Allahumma amin. Monggo sami-sami ndonga mugi-mugi sedaya dipun paringi sihat walafiat fi amanillah ila yaumil akhir dipun panggenaken dumateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala dipun kempalaken kados dene makepal kula panjenengan wonten majelis menika benjing wonten yaumul mahsyar saha yaumul akhirah. Allahumma amin. Khosah hadirna bil mustafa sallallahu ila hadratina bil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi bizwaji wa dzurriyyati wa baiti muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma la baqi jamil anbiya wal mursalin uriya ila arifin wal ulama ila amrin wa syuhada wa salihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha landun syafa syahbil syadri wa khatri sya'un jami'i awliya tis'ah fi jaw jami'i awliya amwati hadhil baldah bil khusus daerah Lampung dan sekitarnya, wabil khusus jami amwat fi keluarga hadir majlis minal muslimin wal muslimat, wabil khusus nanda Kiai Haji Yahya Maksum berarti Bapak Syukri sekalian
Mbah Haji Basri sekalian, Sunarmi binti Bunawar. Laturi jama'i empati fi hadil baldah. Semula bagi jami' abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddadina ikhwanina akhwatina wa ammamina ammadina akhwalina khawlatina wa ulatina wa ahlina wa qribaina wa ahba'ina wa istanqa'ina wa sallallahu alaihi wa jami'al muslimin wa muslimat mu'minina minat kafatan ammat tamilatun adam ila qiyamah annallahu yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumil hatim fid dunya wal akhirah. Babi Jahis Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hadratin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wafat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa ma'afatad da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ilal haqqi wa ilal tariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmat man arsaltahu rahmatan lil alamin wa'fanna ya karim wa'fanna ya rahim waghfir lana dzunubana fadlik wa akramika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an walbisna bi khidmati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadiyya rahim ya rahman. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya karim. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Wanajina minan nari wanajina minan nari bitadawatil Qur'an wanajina minan nari bitadawatil Qur'an wanajina minan nari bitadawatil Qur'an. Ya dzal fadli wa ihsan tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana wastur uyubana washfi mardana waqti tuyunana bayyid wujuhana warfa' darajatina warham abaana waghfir ummahatina wa aslih dinana wa dunyana wa shattid samla adaina wa fad ahlana wa amwalana wa biladana wa ulatana wa talamidana min jami'il ahfati wal amradi wal balaya wa thabbit aqdamana wa sunna ala qaumil kafirin bi hurmati khatmil Qur'anil azim. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal ma qara'nahu minal Qur'anil azim hadiyatan minna wasilah wa barakatan minka syamilah wa rahmatan nazilah wa nuhdi hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa bati ridwanullahi ta'ala ajma'in wa ila arwahil jamil anbiya wal mursalin awliya ila arifin wal ulama ila amilin wa syuhada wa salihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jami'al awliya illahi ta'ala aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bahri wa bil khusus ila darajat man tukra asmahum thumma barahi jami' abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina ikhwanina akhwatina wa amamina ammatina akhwalina khalatina wa ulatina wa ahlina wa qribaina wa hibaina wa istanqaina wa ustadina wa jamil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum sayyi'at
wadkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'alhum kufratan min kubrin niran. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa syafa'ah. Allahumma la tahrimna ajra mutafitina ba'da ma filana wa lahum. Ya Allah, ya Rabbana, bijudika wa fadlika wa karamika wa karamati awliyaika wa syafa'ati rasulika ya Allah. Khassah ila hadrati jami'i man hadara fi hadzal majlis wa jami' auladihim wa ahli baitihim. Ya Allah, salamakumullah min afati dunya wa afatil akhirah. Adil dunya dan akhirah. Adil dunya dan akhirah. Wa bala'id dunya wa bala'il akhirah. Wa fitnatid dunya wa fitnatil akhirah. Ya Allah, ij'alna wa iyyahum minal muttaqin minal faizin minal muflihin minas solihin minas sabirin. Ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ulil khair min ahlil ilmi wa ulil khair min ahlil ilmi wa ulil khair min ahlil ibadah min ahlil istiqamah min ahlil husnil khatimah wa min alladhina thuluthum min ummati Muhammadin yadkhulunal jannata bighairi hisab wa min alladhina qara'una kitabaka fil laili wan nahari fi ridhaka ya Allah fi ridhaka ya Allah fi ridhaka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa tarzuqna wa iyyahum khairatid dunya wal akhirah wa tahfadna wa iyyahum min jami'i bala'id dunya wa ahwali yaumil qiyamah wa tarzuqna al-ulum nafi'ah wa amalas salihah wa taqsimana min jami'il ma'asid zahirah wa batinah وتسهل لنا يا الله رزقا حلالا طيبا واسعا وأن تكفينا شر الأسرار من الجن والإنس والدواب وآخرها وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه تسليما دائما. ثبت إيماننا وإسلامنا حتى موتنا وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.